conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur e Israel, se llevó a cabo el concierto de paz del Coro Gracias en Tel Aviv y en Jerusalén del 18 al 20 de octubre. El primer concierto de paz fue organizado en el Auditorio Small Arts, ubicado en la hermosa ciudad costera del Mediterráneo, Tel Aviv. Este auditorio forma parte de la Universidad de Tel Aviv y es el más grande de la ciudad. El presidente Joe Biden, el ex primer ministro británico Tony Blair, el músico Yo-Yo Ma, entre otras distinguidas personalidades, han realizado seminarios y conciertos en este auditorio. Ante un recinto lleno con 1.200 invitados, el gran rabino Jonah Metzger y la vicealcalde de Tel Aviv, Chen Kraus, dieron las palabras de bienvenida. El gran rabino expresó que existen muchas similitudes entre Corea del Sur e Israel y que ambos países seguirán creciendo gracias a la fe. También reconoció que el pastor Oxo Park superó las dificultades y logró dar un gran impacto en todo el mundo mediante la Biblia. Por otro lado, la vicealcalde Chen Kraus expresó que la paz es parte de la cultura judía y el sueño que Israel desea alcanzar. We will always be happy to host. Peace is a dream. It is a dream we want to accomplish by joining forces and making this dream for peace a reality. 평화는 꿈입니다. 그래서 우리는 서로 힘을 합쳐서 이 꿈을 현실로 이루기를 원합니다. Israel is a country that suffers a lot from terror attacks. But we, the people of Israel, have never given up on peace. 이스라엘에는 테러가 자주 일어나지만 우리 이스라엘 사람들은 평화를 포기한 적이 없습니다. Peace is a part of our culture and religion. 평화는 우리의 문화와 종교의 한 부분입니다. We will be very proud and honored to have you take part in promotion this important cause. 그래서 이 중요한 평화를 위해 여러분들과 우리가 함께 할 수 있다는 것이 우리는 아주 자랑스럽고 큰 영광입니다. We welcome you and hope that you will always enjoy the privilege of coming to our country. 여러분들을 환영하고 우리나라에 오신 이 시간을 여러분들이 즐기시기를 바랍니다. The city of Tel Aviv Jaffa is open to you and opens its doors to everything it has the offer. 여러분들에게 텔아비브 자파 우리의 도시는 여러분들을 환영하고 여러분들 앞에 모든 문을 열겠습니다. Bajo la dirección de Boris Abalyan, director de orquesta de talla mundial, dio inicio la escena musical del Coro Gracias. La primera pieza estuvo a cargo del chelista Iván Sentensky y el violinista Cengiz Osmanov, quienes interpretaron la lista de Schindler y una canción tradicional hebrea titulada Hava Nagila. I have to say that I am so impressed and that I'm so happy that I had the opportunity to be here and to be part of this event. First of all, I would like to congratulate to Israel and to South of Korea 60th anniversary of the diplomatic relations. It is a really great achievement and this is something really very important. This concert was amazing, fantastic, something that really it's very difficult to explain what I feel. But I find something for everybody. There were classic music, there was new popular music for everybody. 我真的觉得这是一场世界级水平的音乐会，每一个环节，每一个演员表现的都是那样的 perfect， 那么的完美。所以我很震撼，在这场音乐会当中，我很震撼，我也有好几次，我觉得我都想落泪，那是一种灵魂的震撼，所以我非常的感恩能参加这场音乐会。 Durante el mensaje, el pastor Oxo Park testificó acerca de cómo vivió condenado por causa del pecado y explicó que mediante la Biblia descubrió el secreto del perdón del pecado y esto trajo a su vida felicidad y el cambio. Dio algunos testimonios sobre el poder que Dios manifiesta en el hombre en cuanto éste se une a su voluntad. Concluyó explicando acerca de la paz que el ser humano obtiene al encontrarse con el amor de Dios. Aprovechó para mencionar su deseo de implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Israel y así transformar el futuro de sus jóvenes. 하나님의 말씀은 살았고 The word of God is alive 운동력이 있어서 and it is powerful. 여러분 그 말씀 누구 마음에는 들어가서 믿어지면 So whosoever receives those words and believes them in their heart, 이라는 그게 너무 신기한 거예요. it's so amazing the word works through them.
It's so amazing. 성경은 하나님 말씀이에요. But the Bible is the word of God. 누구든지 Whosoever 그를 믿으면 believes in him 멸망치 않고 shall not perish, 영생을 얻는다고. but have everlasting life. 너무 놀라운 거. It's so amazing. Entre los invitados que escucharon el mensaje de fe en el concierto de paz estuvieron presentes pastores que anhelaban que el evangelio fuese establecido en el corazón de los asistentes. There were some rabbis, Jewish, religious Jewish people in front of us. I was sitting on the second row, and my wife and I and other people from the group were praying while the preaching was on, praying that God would open their heart and their mind to receive the word of God. And I picked up some promises from the word of God that God said, whoever believeth shall be saved. And we prayed for them dearly, and we came out of the concert very blessed and strengthened by the preaching of the word of God. Yeah, I liked what he preached, spoke of God mainly, but we, in our turn, we were praying for the Jewish guys who were sitting, that God will open their eyes and mind and receive what he preaches. He preached a powerful sermon. I wish he can come and preach in our church. El concierto de paz del Coro Gracias realizado en Tel Aviv en conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea e Israel tiene su siguiente presentación en Jerusalén los días 19 y 20 de octubre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Cómo están, señores? El seminario del Pastor Supar junto con el Coro Gracias en el Estadio Shamshil. Estamos en el primer día. Hace poco hemos visto las cosas que han ocurrido en Israel. Yo también he caminado, he ido junto en Israel y he visto como muchos estaban felices, más que cualquier otra cosa, mucha gente. La sangre del Señor Jesús, el poder de Dios, todos nuestros pecados lo ha lavado y somos justos. Y compartiendo la palabra con amén, nosotros hemos estado juntos. Ha sido un momento maravilloso. Dios durante esta semana en el Estadio Shamshil, el seminario bíblico, realmente tanto se goza y realmente hemos estado felices, emocionados preparando todos los que vienen aquí. Espero que haya en la gracia del Señor. Vamos a orar y empezar el seminario bíblico. Es el pastor Min-Chol Lim, presidente de la misión Buenas Nuevas. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias
Señor, especialmente para la ciudadanía de Seúl que usted amó. Usted a su siervo precioso en este estadio lo ha erigido, como también para la ciudadanía ha hecho para que anuncie la palabra del Evangelio, y nos ha dado el tiempo, la hora, y le agradecemos. Señor amado, el mundo entero por la guerra, como también por la pandemia, ha perdido la esperanza y mucha gente está con miedo. Señor, lo que ellos realmente necesitan es la palabra de Dios, y es la libertad, la paz que puede disfrutar aquella gente. Usted eligió a su siervo y en cada lugar permite para que anuncie la palabra, y los que oyen aquello hace para que se despojen del pecado y obtengan la justicia. Señor, el mes pasado nosotros hemos ido a Israel y el siervo de Dios hemos visto nosotros el video. A miles de judíos usted permitió que se anuncie el Evangelio, y es el último lugar de la misión que queda, y en ese lugar, Jerusalén, usted ha permitido para que anunciemos la sangre del Señor Jesús. Señor, mediante la gran campaña en Seúl, en el corazón de las personas que participan, para que se puedan despojar del pecado y obtengan la justicia, ayúdenos. Nosotros hemos hecho la transmisión mediante el periódico, hemos dado a conocer, y los miembros amados han ido en las calles a anunciar a mucha gente. Señor, las personas que lo han oído, guíelos hacia el seminario y el corazón de todas las personas que puedan tener un mismo corazón con el siervo que anuncia la palabra, y que aquella palabra pueda señalar nuestro pecado y que podamos despojarnos del pecado, y que tengamos la fe de creer en Jesús de tal manera para que aquello guíe nuestro corazón. Queremos que nos bendiga y nos dé la gracia. Hoy es el momento que empieza, que el Espíritu Santo pueda guiar el corazón de todos nosotros y nos guíe. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Nuestro seminario bíblico ahora se está transmitiendo en el mundo entero, y muchos pastores están junto con nosotros, como también pastores representantes de cada nación. Hoy, el pastor de Costa Rica, vamos a invitarlo, es el pastor Rigoberto Vega Alvarado, es el pastor presidente de la Iglesia Protestante en Costa Rica. Buenas noches, Dios les bendiga. 안녕하세요. 하나님의 축복이길 바랍니다. Estoy muy contento de estar esta noche acá una vez más. 제가 다시 한번 이 자리에 있게 돼서 너무 감사합니다. Vengo de un continente que está profundamente agradecido. 저는 하나님께 정말 감사함이 있는 그 대륙에서 왔습니다. Por el trabajo y la labor que la Misión Buenas Nuevas ha realizado durante los últimos años en América Latina. 저희 중남미 대륙은 선교회에서 많은 일을 하셨습니다. Traigo saludos y un profundo agradecimiento de mi continente. 저는 중남미를 대표해서 여러분들께 감사를 드립니다. Y también una felicitación por los 60 años que está cumpliendo la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. 그리고 선교회가 60년 동안 이 복음을 전한 것에 대해서 정말 깊은 감사를 드립니다. En el año 2018 fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación a través del siervo de Dios. 2018년 제가 처음으로 이 CLF에 참석해서 박 목사님의 말씀을 들을 수 있었습니다. Vine a este lugar con mucho temor, con muchas dudas y con preocupaciones. 제가 이 자리에 왔을 때는 제 마음에 의심도 많았고 또 두려움도 많았습니다. Sin embargo, al escuchar la claridad y la transparencia del mensaje de salvación y de redención de vida eterna, 근데 목사님의 말씀을 들으면서 좀 영생에 대해서 또 이 죄 사함에 대해서 말씀을 들으면서 너무 감사했습니다.
Quedé profundamente conmovido y agradecido con Dios por la claridad de entender lo que realmente Jesús hizo por mi vida en la cruz del Calvario. 그 예수님이 갈보리 십자가에서 무엇을 했는지에 대한 정확한 그 메시지가 제 마음에 들어왔습니다. Logré entender después de muchos años que quien justifica es Dios. 하나님께서 우리를 그렇게 하시는구나, 그 부분에 대해서 정확하게 제가 이해를 할 수 있었습니다. Que por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él pagó todos mis pecados de una vez y para siempre. 예수님이 십자가에서 못 박히심으로써 저의 모든 죄를 다 사셨다는 것을 제가 믿게 되었습니다. Agradezco a Dios entender a través del mensaje del siervo de Dios que no hay nada que yo tenga que hacer para poder haber alcanzado mi salvación y la vida eterna. 박 목사님의 그 복음의 메시지를 통해서 제가 의롭게 되는 것은 제 행위와 상관이 없다는 것을 정말 제가 믿을 수 있었고 받아들일 수 있었습니다. He entendido en mi corazón que este mensaje tiene que llegar a todas las criaturas. 이 복음의 메시지가 모든 사람들에게 전파되는 게 하나님의 뜻이라는 마음이 들었습니다. Tuvimos la oportunidad de predicar este mensaje a través del siervo de Dios aún al presidente de nuestra nación. 이 목사님을 통해서 저희 전직 대통령님께 이 복음을 전할 수 있는 그런 기회가 있었습니다. El siervo de Dios entró a la oficina del presidente de Costa Rica. 목사님께서 대통령 집무실에 들어오셨습니다. Y lo primero que hizo fue abrir las escrituras. 먼저 뭘 하셨냐면 성경을 여셨습니다. Y predicarle el mensaje de la redención y de la vida eterna a mi presidente. 이 구속의 이 메시지를 저희 전직 대통령님께 말씀 전하기 시작하셨습니다. El presidente quedó tremendamente impactado con el mensaje de salvación. 저희 대통령께서 이 구원의 이 복음의 메시지에 대해서 정말 놀라는 반응을 보이셨습니다. Después, en una conversación privada, 이 목사님으로부터 말씀 듣고 나서 저하고 개인적인 교제를 할 수 있었습니다. el presidente me dijo, 대통령께서 저에게 뭐라 하시냐면, Pastor Rigoberto, 리고레토 목사님, gracias por este hermoso regalo. 정말 이 하나님의 멋진 선물을 저에게 주셔서 너무 감사드립니다. De haber traído al reverendo Oxupar a esta oficina. 이 박옥수 목사님, 내가 존경하는 박옥수 목사님을 이렇게 내 사무실에 모시고 오셔서 너무 감사드립니다. Esta será una de las mejores experiencias que yo me llevaré de mi presidencia. 제가 이 정부를 이끄는 이 5년 동안 이 목사님 만난 이 경험은 아주 최고의 경험일 겁니다. Porque tuve la oportunidad de escuchar un mensaje de salvación con claridad, con transparencia y honestidad. 이 구원의 메시지를 정말 명확하게 내가 들을 수 있었고, 정말 목사님 마음에 다른 의도가 없이 정말 순수한 마음으로 제게 복음의 메시지 전해준 것을 제가 볼 수 있었습니다. Finalmente quiero dar gracias a Dios. 하나님께 감사를 드린다고 하셨습니다. Por la vida de su siervo, hermano Oxupar. 그리고 저도 박 목사님 삶을 통해서 목사님 삶이 너무 감사하고 목사님께서 저희들에게 해주신 그 모든 것에 대해서 감사를 표현합니다. Que Dios le conceda muchos años más y mucha salud. 하나님께서 목사님께 더 많은 삶을 주시고 더 오래오래 살 수 있게 하나님께 부탁을 드립니다. Para que pueda seguir bendiciendo nuestras vidas y nuestras naciones. 저희를 계속 방문해 주시면서 저희들을 축복하시고 저희 중남미 대륙을 축복해 주시길 바랍니다. Con el mensaje de la salvación y la redención eterna. 이 구원의 메시지와 영원한 속죄를 계속 저희들에게 전해 주시기 바랍니다. Muchas felicidades, Misión Buenas Nuevas, y gracias, reverendo Oxupar, por su vida, su ministerio y su testimonio. 기쁜 선교회를 축하하고 또 목사님의 삶을 또 축하하고 감사드립니다. Bendiciones. 하나님 축복이 여러분에게 임하길 바랍니다. 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. 하나님께서 Dios 코스타리카 대통령께서도
Cuando el presidente de Costa Rica oyó este evangelio, se gozó como ello mediante este seminario en el corazón de cada una de las personas obsequiará ese gozo. En esta hora, antes de oír la palabra, vamos a alabar a Dios. Es el mejor coro del mundo. El coro Gracias ha preparado. Es el grupo Candlestick lo que ha preparado. Have a little talk with Jesus. Say yes. Vamos a darle un gran aplauso. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. He bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. When you feel, then you will know. Fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. When you feel in prayer we'll turn you will know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Here we go. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody. I'm not worried, but
say no. Nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can say 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Darle un gran aplauso. 네, 매 시간 En cada 아름다운 momento, 찬양으로 저희들의 con himnos bellos, 하고 있습니다. está dando gozo a nuestro corazón. Continúa solo el violín. Es el violinista Cengiz Osmanov. Dos canciones ha preparado. Chigone Baizen, 어둠에 헤매는 tú que estás perdido en la oscuridad. El violinista Cengiz Osmanov en Yasha Haifez, en el concurso internacional, obtuvo el premio Mejor Artista, como también es profesor en el Conservatorio Nacional de San Petersburgo, como también en el Festival Internacional. Él es el fundador, como también el director artístico. Vamos a darle un gran aplauso a Cengiz Osmanov.
네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. A darle un gran aplauso. 바이올리니스트 Chingis Ofmanov. 멋진 무대였습니다. Ha sido un escenario maravilloso. A continuación tendremos el himno del coro Gracias. En el 2015, en el Marco II Concurso Internacional de Alemania, obtuvo el mejor premio
es el mejor coro del mundo entero. De 3 canciones, intermezzo, Gloria al Señor, el alimento de la vida. La conductora Ansupar nos conducirá. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias.
Señora, soy Hemi Choi, soprano del coro Gracias. El himno que le haré oír es El mundo creado por el Señor. Cuán grandioso es usted, quiere decir. El sol que sale, la lluvia, el viento que sopla y aquellos árboles que cambian en cada estación. Dios creó este mundo mediante la palabra.
Todos nos encontramos ante la palabra de Dios. Mediante el poder de aquella palabra, trabaja en nuestro corazón y renueva nuestro corazón. Tenemos esperanza por ese Dios y le glorificamos. Gracias. 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 그라시아스 합창단에게 Gracias. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias. 너무나 아름다운 찬양으로 Con un himno bello han conmovido nuestro corazón. En esta hora nosotros vamos a ver la palabra de Dios. El pastor, expositor principal de este seminario, Pastor Oxupar, durante más de un mes ha ido a 25 estados de Estados Unidos y más de 100,000 personas han podido oír el Evangelio mediante la palabra que anunció.
como también ante mucha gente y a judíos le predicó la palabra. Hoy vamos a recibir al pastor y vamos a oír la palabra, por lo cual estamos muy agradecidos ante el Señor. Cuando oigan la palabra, si ustedes abren el corazón, Dios claramente cambiará el corazón de ustedes. Vamos a darle un gran aplauso al pastor Oxupar. Imaynalla kasankichis manchay kusisqa kasayku wathamanta qhawarisqaykurayku Bibliata ñawirisunchis chunka San Lucas chunka t'aqayninpi iskay chunka pisqayuq chikllaynimanta pacha ñawirisaq Chanta usuna leymanta yachachaqqa Jesusta pantachiyta munaspa tapurqa yachachaq Señor imata ruwasqaytaq wiñay kawsayniyuq kasaqri nispa Jesusta tapurqa imataq leypi qillqasqa kashan imatataq leyenki nispa payta kutichirqa Diosmanta qillqasqapi kayni hinata nin Señor Dios nikita munakunki tukuy sunquykiwan tukuy almaykiwan tukuy hallp'aykiwan tukuy yuyaynikiwan ima Runa masikitata qankikita hina munakunki nispa chanta Jesus nirqa allinta kutichinki ahinata ruway kawsankitaq nispa chay runataqri chay tapusqan allin kasqanta rikuyta munaspa kutichirqa chanta pitaq runa masiyri nispa hinapi Jesus nirqa runaqa Jerusalemanta Jericóman uraykamusaspa suwaspaq makinkuman urmasqa tukuymanta p'achantawan qhichuspa suwasqa sumaqta maqaykuytawan parti wañusqata saqirparisqanku chanta sacerdote chay ñanniqta uraykuspallataq chay runata rikuspataq pasapusqalla hinallatataq levita chay qayllanta rikuspa pasallarqataq chanta samarito ñataq chayniqta rispa qayllaykusqa chay runata rikuspataq mayta kuyasqa nanasqasninta hampiykusqa aceitewan vinowan ima chanta animalman wicharichispa tamboman apasqa chaypitaq allinta hap'ichisqa q'ayantintaq samaritanuqa manaraq ripusaspa iskay denariqulqita tambuyuqman pagaspa nisqataq qhawaripuway kay unqusqata kutimuspataq tukuy gastasqaykita qupusqayki nispa chanta Jesus nirqa chay kinsamanta mayqintaq rikch'akusunki runa masin kasqanta chay suwaswan maqachikuspataqri nispa leymanta chay yachachiqtaq nirqa mayqinchus khuyarqa chay nispa Jesustari nirqa ari qampis kikillantataq ruway nispa Pichus pesachikun chay infiernaman rinqa pichus pesachikusan chay cieloman rinqa nispa mana hinalla kashan chay qhasilla kashan imaraykutaq hinata parlarsanku ashkha watasta iglesiapi sirvikusanki kanpis pero kunankama paykuna mana pecadonkuta limpuchiyatinkuchu Coreapi kunan p'unchaychaq atapuni ñawinchiswan mana qhawariyatinchikchu tukuy kawsaynipi chay runallan k'arisanku iglesia niqta chantapis anciano kanku diáconos kanku chantapis ofrendanku ashkhatapuni pero wañuypaq ñawpaqinpi manchayta paykuna sufririsanku ñuqa Ganaman rirqani chaypi campamentota ruwarqani chay Gana suyupi chaypi iskay waranqa universitarios karqa chayman kaqta mahamurqa chay Ganamanta payqa mensaje felicitacionmanta quwarqayku chayta tukuytawan chay warmiqa manchay ocupación karqa
chaymanta mensaje qusqamanta payqa qhipakurqa tukukunankama. Chay tukuy eventapish tukukurqaña chay warmiqa ñuqama chimpaykamuwarqa. Ñuqa pastor nita munayki kaqta imataq nispa presidenteqa sinchi unqusqa kasan. Kan orawaqchu payrayku ari nirqani. Chantapis ñuqa rirqani chay presidentewan ganamanta John Atalay tinkuq. Chay presidente trimaniwarqata ñuqata pastor ñuqaqa ñuqa kaypi riqsisqa kani presidente hina feyniyuq kaspa hina ñuqaqa chayqa tapuni chay kamachisqasniyta mana paykunaman gustanchu iglesiaman rinay paykunaqa mana qhawayta atiwankumanchu iglesiapiqa mana armawan puriyatinkumanchu. Sumaqtapuni wapunchakuspa ñuqa iglesiaman rirqani. Wata qhipamanta ñuqa unqusqa kasiani chantapis paykunaqa hampisawanku pero payqa mana hampikusarqachu. Chay p'unchay ñuqa paywan tinkurqani chaypi pay imatataq niwarqaña ñuqaman. Ñuqakunan paqarin llich'arini chantapis nini hayk'a timputataq ñuqa kawsasaq nispa. Pastor ñuqa phisqa p'unchaytacha chantapis kunanchis wañurpasaqpis nispa. Pastor ñuqa munayman niyta qanman qan allintapuni ruwanki hamuspa pachi qoyki chayrayku ñuqa presidente hina riqsisqa kashani kay Gana llaqtapi ñuqapis feni kanpis kaspa hinan kanpis pero ñuqapis pecaduta ruwani wañushaq chayri mana pecaduta perdón tarikuspa ñuqa yachani infiernoman rinayta yachani chay suyanawanta. Ñuqa mana chay perdón pecaduta tariyatinichu. Chay presidenteqa tukuy ñak'ariniwan payqa willasawarqa chantapis ñuqa payta nirqani hatun kaq presidente qanqa infiernomanpis cielomanpis rinaykiqa mana chayqa importantechu kasan chayqa tapuni ñuqanchis qhawarinanchis tiyan cielomanchis rinayki tiyan manachu chayta yachachiq runa qanqa imaynata yachanki pecador kasqaykita pero ñuqa pecaduta ruwani chayraykuchu mana pecador kani nispa chanta payqa mancharikurqa. Bibliata kicharispa ñuqa payman nirqani Romanospi 15 iskay chunka 15 chaynipi tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpaq k'anchayninta mana taripayta atinkuchu pero kay pecadonchisqa Ganapi pecadota ruwan kanpis chayqa ñuqa risaq kasharman chay chika watata nispachu paykunas ninkuman mana hinachu kasan sinoqa juez sentenciata qonan tiyan pecadonchismantapis kikillantataq sentencia kanan tiyan Dios juez kasan ñuqanchispaq pay imatataq nisawanchis chayta qhawarinanchis tiyan chayta qhawarinanchis tiyan chay sentenciata qhawarispa chay presidenteqa niwarqa pastor maypitaq chay sentencia kasan chay presidentepis ñuqa edad nillayta karqa payqa karqa hisq'un waranqa hisq'un tawayuq watamanta payqa allantin wañupusqa
payqa pecaduyuq kasqa mancharisqa kasarqa. Kunan p'unchaypi pakakusanku, chantapis ashka runas iglesiaman risanku, ancianos, diáconos kanku kampis, pero paykunaqa pecaduyuq kasanku, paykunaqa karkatispa waqasanku, paykunaqa mana riqsinkuchu kay perdón de pecado, chayraykun paykunaqa hina kasanku. Ñuqa payman nirqani, excelencia, qan pecador kasqaykita maynata yacharqanki? Ñuqa pecaduta ruwani chayraykuchu mana pecador kani, mana nirqani. Qan imaynata yachanki chayta nispa waturirqani. Ñuqayku pecado ruwayku kanpis chayqa, ñuqa pecado ruwani kunan carcelman risaq nispa hinatachu ninchis, mana hinachu kasan. Excelencia, payqa waturiwarqa, pastor imatata kunan ruwanay tiyan nispa. Dios pata tiyan sentencia, payqa juzgaña pecaduykita, payqa juez kasan. Ñawirinan tiyan chay sentenciata, chay presidenteqa mancharikurqa hatunmanta. Maypita kashan chay pastor? Kay Bibliapi kasan. Qan qhawarita munankichu? Ari pay qhawarita munarqa. Romanos 15 t'aqayninpi iskay chunka 15 chillayta ñawirirqani. Romanos iskay chunka 15 chillayninta qhawarinchis chayqa kaypi ch'uamantapuni pecadunchikmanta parlarisawanchis. Tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpa k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Qankunapas kunan p'uncha kaypi chukusqa kasankichis. Mana ukllapis kanchu mana pecado ruwaqqa. Mana pecado ruwaqkuna makikichis uqharichis. Mana kanchu ukllapis chayqa punichari. Ñuqanchis tukuyninmanta pecadosta ruwarqanchis. Chantapis Biblia imatataq nisan? Ñuqa suwani, pecadota ruwani, adulterani, llullakurqani, chantapis chiqnikurqani wakinkunata. Mana ñuqa chay pecado juzgasqaychu kasan, sino chayqa tapuni Bibliapi nisan Dios pata tiyan sentencian chay pecadunchista juzgasqanta, chayta ñawirimunankichu? Chay presidenteka mancharikurqa, maypi kashan chayta qhawarichiway niwarqa, qhasa kashan nispa asiykukurqani, kay qhipanpi kashan. Tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpa k'anchayta mana taripay atinkuchu. Iskay chunka tawayuqta ñuqa ñawirirqani, tukuy ñawirisunchik kayta. Hinaqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninkurayku runasqa chiqan runaspa qhawasqa kanku, Cristo Jesús niqta huchanmanta kacharichispa kasqanku rayku. Kaypi imataqta nisawanchis Dios? Qhasilla k'acha yanapayninrayku runasqa chiqan runaspa qhawasqa kanku, Cristo Jesús niqta huchanmanta kacharichisqa kasqanku rayku. Jesús wañun pecadunchis chantapis salvacionta quwanchis. Qhasillamanta gracianrayku quwanchis. Payqa nisawanchis justificado kasqanchista. Ñuqa sinchi llakisqa kasani imaraykutaq. Kunan p'unchay Coreapi chay chika iglesia tiyan, chantapis runas iglesiaman risanku, pero paykunaqa takirisanku imanata kusiy p'unchay chay p'unchay Señor
pecaduyta limpucha nispa hina paykunata takirisanku chantapis orasanku oh Señor perdonawayku nispa kay runasqa kay runasqa pecadorchu kasanku o limpuchasqañachu kasanku paykuna sut'ita puninsanku kusi p'unchay kay Señor pecaduyta limpucha nispa kay takiykanchari qoripis kachun qollqipis kachun mana chayraykuchu pecadutaqa ñuqayku perdón tarikuyku sinoqa chay Jesús Cordero niqta Cordero Diospaq Cordero rayku redencionta tarikuyku tukuy riqsinku kay takiytaqa tukuypis takirirqanku chiqapunichari kay takiypi nisan pecadunchis limpuchasqaña kasqanta Bibliapiqa imaynatataq nisan tukuy runas huchachikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninmanta k'anchayninta mana taripayta atinkuchu hinaqa Diospaq qhasilla k'achay yanapayninkurayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesús niqta huchanmanta Jesucristo niwanchis justo kanki qanqa nispa entonces ñuqanchis justificasqas kasanchis juez juzgashanchayqa qan inocente kanki tan hinata ruwanchayqa juezqa manallataq atinchu nisqanta tifrarita chantaqa pecadorischu kanchis manachu arichu manachu manaña pecadorischu kanchis Señor Jesucristo imaraykuta wañurqa ch'aqatasqa pecadunchis rayku payqa wañurqa pay hap'irqa castiguta ñuqanchis rayku chantapis pay wañurqa chanta imatataq nisan Bibliapi hinaqa Diospaq qhasilla k'achiy yanapayninrayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesús niqta huchanmanta kacharichisqa kasqanku rayku Charayku justificasqa kanchis kunan p'unchaypi asqa iglesias Coreapi sut'itapuni kaypi nishan Jesucristo pecadunchirayku wañusqanta pay limpuchawanchis astawan yuras dit'imanta saqwanchis pero paykuna nisanku pecadores kasqankuta Señorqa hatunmantacha sunqunananman huch'imanta pacha ñuqa rirqani iglesiaman chay iglesiapi ñuqa yachaqarqani pecador kasqayta disculpawaychis chayta ñuqanchis huch'ay kasaspa Coreapi guerra karqa agosto tawa p'unchaypi mamay wañupurqa chay pacha ñuqaypata qanchis watayuq kasarqani mamay bañuman rirqa chaymantapas pay winkurqa wisaynanawan nispa mana hospitalpis chay pachakarqachu p'unchay iskay p'unchay pasarqa chay ratupiqa chay Chumbuq Somsampi kasarqayku chaypi hatun quchayku tiyan Degun llaqtapi chantapis chay yakuwan ñuqaykuqa ch'aqchuq kayku tukuy arroz tarpusqata pero chay guerra iskay chunka pisqay junio killapi chantapis kunanqa chay chaqra q'ala ch'akipurqa mana ima tarpuq kaykuchu matarqaykuchu tarpuyta imatapis chantapis uq poqoy lluqsimurqa ñuqaykuqa familiaykuqa niraq mamay wañusaqtin ñuqaykuqa dos caldituta ruwarqayku hinata
hinata qoy munarqayku payman kucharallatapis asumanta. Chay llaqtapiqa pisqa chunka millas hina karqa chaypi karqa tiyayku chanta ñuqaykuqa payqa conseguirqa iskay bolsa arrosta chayta apamuspa arroz calduta ruwarqayku pero mamaykuqa mana ni cucharallatapis mikhuyatirqachu chantapis payqa wañupurqa ñuqaykuqa ñuqayku munarqayku cuchara arrozllatapis mikhurispa ripunanta chay ratupi guerra qallarirqa 25 de junio killapi sinchi ñak'aripuni karqa chay guerraqa wakinqa nirqanku ñuqayku chay Coreata atakasqaykuta chayqa sinchi llulla kashan ñuqa kashani testigo chayta qhawaq Corea Norte manta hamurqanku tanquesta apamurqanku Rusiamanta chaymantapis tatay zerqa guerraman apaq chay armasta hermanipis cuartelman zerqa killapi tatayqa tatay mamay hermano mamay tukuy chinkarirqanku kuraq hermana karqa chunka qanchis niyuq chunka pisqayuq ñuqa pusaq watayuq kasarqani sullk'ayta tawa watayuq kasarqa p'unchay ñuqayku llarqayta pasarirqayku mana karqachu almuerzo ni cenapis chantapis puñuq kayku chanta karqa chanta kuraq panayqa waqarisarqa sinchi phutisqa ñuqayku wiñarikurqayku sinchi ñak'ariypi iglesia masaq kayku kanpis chunka pisqayuq chunka suqtayuq watayuq runa masniwan suwayta qallarirqani trigo ñapis wiñarisarqana ñuqayku chayta khuchuytawan chayta hank'arpakayku hank'aytawan qhaquytawan hank'aytawan qhaqurpaytawan phukuraqayku qarasnita chayta mikhukayku sinchi misk'i karqa chantapis kakita wasach'asmanta papata ima mikhukayku ñuqaqa infierno masinapaq hinalla kasarqani chay perdón de pecado tatarikunaypaq chikata ñuqa ñawirirqani bibliataqa chay Rabino Israelmantaqa niwarqa qanqa yuyaychanki qala musaq testamentomantaqa nispa mana ñuqa yuyaychanichu ñuqa ñawirisarqani bibliata imatataq bibliapi nisan kaq Corintiuta suqta taqayninta qhawarisunchis chunka chillayninpi imansantaq manachu yachankichik mana chiqankaqa ruwaqkunaqa Diospa reynunta herencianta hina mana hap'inankuta ama pantaychiqchu soltero kasaspa kuchichakuqkuna lantista yupaychaqkuna kasaspa waqwan kuchichakuqkuna qhari kasaspa warmiwan tukuqkuna qharipura hinanakuqkuna hinallataq suwaspis mich'aspis machaqkunapis maldesesqapuni kanqanku suqta chunka ugniyuqpi nishallantaq ajina karqankichik qankunamanta wakinkunari llimpuchasqaña kankichik huchamanta taqasqaña chiqan runaqpaq qhawasqataq Señorpaq Jesuspaq sutinrayku Diosninchikpaq espíritu niqta imatataq Bibliapi nishan pecado ruwasqanchista ñuqanchisqa mana cieloman riyta atinchikchu pero Jesucristo ñuqanchis rayku crucificasqa karqa chantapis nishan espíritu ñuqanchis mayllasqa kanchis santificasqa Jesucristo niqta hinata Dios nisan
ñuqaqa chaqatapuni sinchi suwakurqani llullakurqani infierno masinaypaq kacharqani sinchitapuni hayt'ay kacharqani pecadoraykuq sinchi pesachikurqani tukuy ima ruwasqaymanta chantapis Bibliata ñawirirqani qankuna ukhupissichus tiyan chay pecados ruwaqkuna pero Jesucristo sutinrayku qankunaqa mayasqaña santificasqaña justificasqaña kankichis kunanpis kayqa mana palabrachu pastor Oxparpata palabranchu o Diospaq palabranchu chayqa tapuni pecado limpuchasqaña ja loco hina kani ñuqaqa chayqa puni kasan chayqa ñuqa tiyan uj iglesia hapshun sutiyuq uj p'unchay ñuqaqa uj p'unchay ñuqata waqyamarqanku teléfono niqta pastor tiyan uj iglesia hapshun sutiyuq qan ujllatapis hamuwaqchu chay hapchunman ñuqa mana niyta atirqanichu mana nispa chantapis risaq nirqani hapchuman risaq nirqani pero mana tiempo karqachu sinchi ocupaciones kasarqani chay pachaqa chiri killapi cantatata ruwasarqayku chay centro cultural Chinchopi cantata ruwarqayku chayqa qaylla kashan kapchunman kunan p'unchayman kunay p'unchayqa chay carretera sumaq ruwasqa kashan chunka ch'isyaykuypi cantata tukukurqa kuna hayk'aqta kapchunman nispa nirqani chantapis chay tukusqamanta cantata ñuqa rirqani chunka kusqaniyu ch'isyaykuypi karqa 15 chunka minutuspi ñuqa chaynay karqa chayman chaypi iskay chunka runas tantasqa kasarqanku ñuqayku haqaymanta kaymanta parlarirqayku chantapis puñunayku karqa predikaytawan pero chantapis warmi jovenlla payqa chimpaykamuwarqa niwarqataq pastor ñuqaqa manaña tiyayatinichu qusaywan ñuqata waturirqani imataq kashan paykuna kasarakurqanku chaymantapas iskay chunka 15 watayuq pasasqa kasarasqankumanta tatan qusanqa kasarakusaspaqa Jesuspi creeni nispa nirqa chaymantaqa iskay 15 wata pasasqamanta payqa pisimanta pisi ujiayta qallarirqa kunan p'unchaypiqa chay arrozmanta licorta payqa ujiaq huch'uy vasituwan payqa ujiaq chanta payqa chunka botellata payqa sapa p'unchay tomaq payqa llank'ananmanta chamuq chayqa sinchi ñak'ari karqa paypaq pichay tukuy ima kuchuchasqanta chay botella salaspi uqtaq habitacionpi uqaq patiopi manaña ñuqa kay qusaywan tiyayta atinichu chay p'unchayqa ama waqaychu q'aya paqarin apamuy qusaykita q'ayantin paqarinninpi payqa qusanwan hamurqa qusanta hatarikurqa botellataña chay soyumanta ujiasqa payqa q'aparisarqa alcoholman chay runaqa machasqa payman ñuqa nirqani qanqa uqllatapis kay palabrata ñawirinkichu ñuqa Hebreos libruta ñawirirqani imaynataq qillqasqashan Hebreos chunka t'aqayninpi chunka chillayniyuqpi chay munayniyman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku tukuy ñawirsunchis
Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpo wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Ñuqanchis santos kanchis. Imaynamanta santos kanchis. Imaraykutaq hora piadosa masunchis. Imaraykutaq confesakusenchis. O diezmos pagasqanchiraykuchu. Mana ima ruwasqanchiraykuchu. Pitaq ruwan? Señor Jesús, paylla k'arirqa pecadonchisrayku. Amén. A ver, qaparichis hatunmanta. Ari. Pitaq llank'arqa? Imatataq ruwarqa? Chay castigo pecado imanta ñuqapi kunayta pay hapikurqa. Amén. Tukuy pecado imantaqa Jesús ñuqarayku hapikurqa. Pay tukuyninta hapikurqa. Chay munaynima hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Imarayku? Cruzpi chay castiguta ñuqapa karqachayqa pay hapikurqa. Chaypi pecado tukukuncharayku ñuqanchik santos kanchis. Runamasis sinchi phuti kasan sinchi wakin iglesiasqa pecadores kayku nisanku. Ashkaspuni pecadores kayku nisanku. Chantapis ancianos kasanku. Tukuy kawsayninta chayman churaspi kunanqa Jesuspi chantapis paykuna sirvikusanku, kusiywan sirvisanku. Wañuypa ñawpaqinpi kasanku chayqa sinchi mancharisqa kasanku. Chaypi paykuna nisanku, imatapis ruway ñuqarayku, ñuqa wañusani cielomanchu risqa, infiernomanchu risqa nispa nisanku. Imaraykutaq paykuna hinaninku? Paykunata machay convicción kanchu sonqonpi. Ñuqa imatataq qankuna mansaykichis? Kunankama, primariamanta, kunamanta pacha askhas iglesiaman risanku, sermonta yuyarisanku, pero Bibliapi imatataq nisawanchis? Ñuqanchis chayta mask'ayta munasanchis. Ñuqa ashkhas suwakurqani, chantapis sinchillullakurqani. Manzanasta mikhurqani, kakita mikhurqani, triguta mikhurqani, chantapis papata. Ñuqa yacharqani infiernoman zinayta, disculpa waychis. Pecadosta ruwarqani, pero chayrayku mana ñuqa infiernoman zita munarqanichu. Mana pipis niwarqachu waqñanta zinayta. Tukuypis hina tukurisanku, kikin ñuqa kasanku. Chantaqa Bibliapi mask'arirqani. Bibliata ñawirirqayku. Chantapis Israelman riyku. Rabinuwan hatun kaq karguwan. Kunan wata, primavera killa tiempopis rirqayku, chantapis tinkurqayku paywan. Bibliamanta parlarispa ñuqa payta atiparqani. Bibliaqa ñuqa ñawirini hatunmanta. Rabinu imatataq niwarqa? Qanqa yuyaychanki ñawpaq imusuq testamentotawan yuyaychasqaykita. Payqa cuenta qukurqa yuyaychasqayta. Ñuqata payman parlarirqani. Chantapis pay niwarqa pecador kasqanta. Imaraykutaq pecador kanki? Pecador ruwani tukuylayta funt'anay tiyan nispa. Mañaq tukuyta willayta atisuymanchu. Pero Bibliapi nisawanchis Jesús pecadonchirayku pay hamun wañuq chay salvacionta qunawachispa. Chantapis pay tukuy pecadonchista apakapun. Mana creynapaq hinalla kashan kayqa. Chay perdón pecadota tarikunapaq. Maskanchis. Y ñuqa chikata ñawirirqani. Chay ñuqa imataqta ñawirirqani?
Año cañahuercani ofrenda pecado nectar. Levítico tawa agay viño cañahuercani ofrenda nectar pecado raico. Imainata chustaricuna ukahpi. Pecado jefe tribumante pecado ruan. Tukuy congregación pecado ta ruan kuchepi. Uxunalla pecado ta ruan kampichega. Chaypi kurisan imanatachis pecado ta limpuchasqa kanachista. Ñuqa imanatachis tarikurqani pecado manta pichasqa kanaypaq. Levítico tawa taqayninpi iskay chunka qanchis niyuq ñawrisunchis sichus mayqan runallapis mana yuyasqallamanta huchallikunman Diospaq unin kamachisqanta p'akispa chayqa huchachasqa kanqa. Iskay chunka hisq'uniyuq ñawrillasuntaq. Chay cabra umanman makinta churaytawanta cabrata ñak'achun maychiqa pichus qolachisqa kananpaq uywasta ñak'anku chaypi. Pastorman ancianoman tukunchayqa makinta churanku. Pero chay corderoman makinta imaraykutaq umanpataman churanku. Runa masi si subaqpuni kaypi karishan. Imatataq Biblia nisawanchis? Nisawanchis. Ñawirichis Bibliata nispa. Mana imapis faltasunqachu. Bibliapi nisan tukuy imapis yuntayuq kasqanta. Chantapis Diosqa ruwasqa qarita warmita. Bibliapi kikillantataq nisawanchis yuntan kasqanta. Imaraykutaq makitaqa ovejaman cabraman churana karqa. Ñuqa chikata maskarqani yuntanta kay versiculoqta tarinaypaq. Kunan p'unchay tiyan computadoras chaypis kurillanta kay chiqllaykunaspis pero mana chaypis karqachu. Cuando ñuqa hawarirqani chantapis Aaron makisninta churanqa ovejumanman. Aaron chay macho cabrío corderosta makinta churanan karqa. Ujinata kasian makita churayqa pastor anciano tukunchaymanqa. Pero kay ovejaman cabramanqa makinta churaspa pecadota chayman yaykuchiq. Chantapis chay cabra wañunchayqa payqa pecadunchis rayku wañun. Chanta pecadunchis perdonasqa kashan. Chayqa kashan ofrenda pecado rayku. Kay kashan ñawpaq testamentopi. ¿Entiendenkichus chayta? Chay rayku chaypi rikurin yunta Señor Jesucristo Jordanpi hapikurqa. Juan el Bautista makinta churarqa. Jordanpi nisyan runataqa. Katariq zuna qankuna pesachikuychis cielo qayllaykamusan nispa. Chantapis nisyan bautizawan nispa. Pay cuentaqa kumpay Diospas churin kasqanta. Imaraykuta kan hamunki ñuqanqiman. Kayqa necesario kasan kay tukuy ima funt'akunanpaq nispa. Chay pecado justo ruwakunanpaq. Chaypi justo Jesucristo bautizasqa kasaspa Juan Bautista makinta umanpataman churayusqa chantapis hina bautizarqa. Makinta hinata churaykuytawan niyta munan tukuy pecado kay kawsaypata Jesusman yaykurqa. Amén. Chantapis q'ayantin
Juan bautizarqa Jordan mayupi chanta Jesús qayllaykurqa. Juan imanirqataq? Qayandik Juan Bautista Jesús tapayman hamusaqta rikuspa nirqa kayma Diospaq Cordero runaspa huchanta paspa pichaqqa. Amén. Señor Jesucristoqa Juan makinta umanpatama churaykurqa chayqa tukuy pecado Jesusman yaykurqa chiqapuni chari. Pecado pastor suparpata mayman zerqa. Chaypis Jesusman rin. Qankunaq pecado ikich mayman rin? Ari. Chaypi krenalla kasan. Chaypi krenapaq kasan. Payma kayma Diospaq Cordero runaspaq huchanta paspa pichaqqa. Señor Jesucristo mana pecaduyuq karqa. Imaraykutaq pay ch'aqatasqa karqa? Tukuy pecadunchis ñuqanchispata payma yaykurqa. Amén. Chantapis cruzpi wañusaspa imatataq nirqa pay. Tukusqaña tukuyman nispa payqa umanta apaqaytawan wañupurqa. Ñuqa sinchitapuni suwakurqani. Ashkha tukuy ima ruwarqani. Chantapis ñuqa nirqani infiernoman risaq nispa tukuy sunquywan chayta qurirqani. Kunan wañusaq chayqa infiernoman risaq nispa nirqani. Mana imaymana karqachu. Ñuqa ñawirirqani Bibliata uqtawan ñawirillarqanitaq. Ñawpaqta niraq Bibliata ñawirisaspas ashkha novelasta ñuqa ñawirirqani uqkuti. Pecadumanta castigumanta ñawirirqani. Chay escenarioqa San Petersburgo Rusiapi. Ñuqa chay escenarioman rirqani. Chaypi Konikov protagonista hina kasarqa. Payqa wañuchisqa abuelitata chay manuwasipi. Chanta payta qhati kasarqanku. Chay detective ñuqatapis qhatisawaman hina chay sunquta hapirqani. Chantapis ñawirirqani ukutita iskay kutita ñawirirqani. Kinsa kutipi ñawirirqani allin kaq lugarllata. Tawa kutita manaña ñawiriyatirqanichu. Chantapis Bibliapi imatataq nisawanchis? Mana yuyariyatinichu q'alata. Ñuqa chunkatachu pachaq kutitachu ñawirini mayu yakunichu. Ñuqa ñawiriq kani ukutita. Sunquyqa sinchi wahyasqa karqa. Pero waqkuna novelastaqa mana hina qhawariyatirqanichu. Imaraykutaq Bibliata ñuqa yuyaychani. Chaqatapuni ñuqa sumaq yachani. Imataq chayri? Jesucristo wañun pecadunchirayku. Chay ofrenda pecadunchirayku Cordero hina. Chay Corderoqa kashan llantun Jesucristoqta kunanqa makinta churaspa umanpataman. Chanta llawarninta t'akaspa altarman churaspa. Imaraykutaq altarpa astasniman churanku? Payqa pecadunchista pichachina. Judak pecadunpis sincelwan churasqa kashan, qillqasqa kashan. Chayqa chay tabla sunqunchishpi qillqasqa kashan. Qankunapis pecado ruankichis. Chay llaqtancha payqa pecador nispa. Pero runa masis, corderopis kachun, cabrapis kachun. Pecadunchis wañun chayraykuqa chay llawarwan altarpa astasniman churanku. Tukuy imata pichanku. Pero Jesucristo llawarninwan Hebreospi hisqo chunka uqniyuqpi nisallanta chanta Jesucristo hamurqa kaypi kaq aswan allin imasta cura kaq sacerdote kananpaq maypichus pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqachu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta.
kay hallp'apiqa runaq makinwan ruwasqa kashan, pero hanaq pachapiqa mana runaq makinwan ruwaqchu kashan. Chayqa kashan hanaq pacha templo, chayta entiendenkichischu? Chanta Cristoqa hamurqa kaypi kaq kay aswan allin imasta cura kaq sacerdote kananpaq kayta niymunan hanaq pachapi templota manallataq chivospaq nillataq torospaq llawaninwanchu. Kayqa sumaqpuni kashan huk kutillataq wiñaypaq nispa. Amén. Llaqta masi Seulmanta respetasqa kankuna kankichis, tukuy sunquywan kankunata niyta munaykichis. Huk waranqa hisq'un suqta chunka iskayniyuq watapi ñuqa kayta entiendekurqani. Chayqatapuni sinchiña wirirqani, kasipuni yuyaypacharqani kayta. Maymanpis sinichaqa pecaduyqa Jesuspa llawarniwan limpuchasqa kasan. Kunan chaypi asqa runas pecador kasqankuta nisanku. Imanatachu chayqa Señorpaq sunqunta nanarichiman. Chayqa punchari kunanqa kunanchis imaynapis t'ukuyniykis kachu, chay t'ukuyniykichista chuqaspa qankunaqa pichus Diospaq peleon palabranpi creqqa Diospi crey kasan. Tiyan uktaki decía mana qoriraykuchu ni qolqiraykuchu ñuqayku tarikuyku kay redención taqa, sinoqa Diospaq cordero neqta kay redención ta tarikuyku. Chay llawarninrayku ñuqanchis redención ta tarikunchis. Jesucristo llawarnin neqta ñuqanchis chaypi creenanchikta chayqa kashan Jesuspi creekuy. Amén. Ñuqa waranqa hisq'un pachaq suqta chunka iskayniyuq watapi ñuqa pecador karqani, ashka suwakurqani chay pachas, llullakurqani, saqrakusaq ruwarqani, chantapis mana ñuqa infierno mas rimunarqanichu. Qankunapis hinatacha qhawallankichis, qankuna mask'asankichis Bibliapi mana infierno mas rinaykichispaq ñuqaqa ñawpa killasta Israel mas rirqani. Ñuqa chaypi hatun kaq rabinuwan tinkukurqani. Chayqa tapuni huk horata parlarinaykurqa tawa horata chaypi parlarqayku ñuqa payta atiparqani. Payqa pecador kani nirqa, ñuqata justo kani nirqani. Imarayku? Bibliapi kasan. Paykunaqa judiosqa mana Mushuq Testamentopi krinkuchu. Paykuna ñawpaq testamentota qhawakusanku. Ñuqataq payta Jeremías ñawpaq testamentopi Israelitas cautivos aparqanku Babilionaman. Ñuqa kuyaqakusa Israelitasmanta hina ñuqa payman parlarirqani. Mana creenapaq hinalla kashan kay palabraqa. Dios nin pecadunchis perdonasqaña kasqanta chantapis nisan. Jeremías 15 chunka uqniyuq t'aqayninpi 15 chunka uq chiklayninpi nishan. Tata Dios nillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchapitaq Israelwan Judawan ima musuq tratota ruwasaq. Dios uqniqta payqa nisqa runasman Egiptomanta hamuspa qankuna yachankichis sumaqta tiyan Nilu mayun chaypi sapinchasan. Chaypi sinchi q'ayta tiyan chaypis tantakun. Chay mayupi sapinchakun chay mayuqa. Chaypi kashan Península Sinaí chantapis puka qocha kashan chay Israelitasqa. Paykunaqa chimpasqanku chay puka qochata chantapis asqanku Península Sinaíman. Chaypi Dios ruwasqa
chaypi iskayman tukunanta chay puka qocha chantapis Sinai urquman Moisés lluqsisqa chay ipaynaqta Dios nisqa qankuna uyariwankichis chayqa chantapis sacerdotes kankichis nispa pero runaqa funt'ay atinmanchu Diospaq layninta mana atinchu chayqa punichari alqota ninkichis chay alqituta ninkichisman chayqa inglés parlayta yachayta atinkichayqa ñuqa mikhunata sapa p'unchay qusqaykichis nispa alqituqa mana funt'ay atinchu runapis nillataq layta funt'ay atinchu makiykichis uqharichis pichis pecadeo kaq kaypi pecadorilla kasanku ñuqa astawan mana allin kaq kani tukuy ninmanta chantapis munaspa perdón de pecadota tarikuyta ñuqa sinchita uyarisqani predicata pastor pata pastor taq nirqa Dios perdonawanchis pero chantapis nirqa pecadeo kanchis nispa sinchi confundido kasarqani chantapis ñawirirqani watiqmanta ñawirillaqtaq kani Bibliataqa Biblia coreanopiqa waranqa pusaq páginas riq kasan ñuqa iskay minututa ñawirini páginataqa chay pachapi ñuqa ayunuta ruwaspa ñawirqani ñawpaq mosuq testamentota chunka phani ñawirisun chayqa suqta chunka p'unchaypi Bibliata ñawiri tukusunchis ñuqa ñawirini chunka kutita iskay chunka suqta chunka pisqa chunka kutita chantapis qunqapuni hayk'a kutitachis ñawirisqayta pachak kutista ñuqa ñawirini Bibliataqa uqa mana Biblia riqsinchu mana chaytaqa qhawariyatinchichu chantapis Señor Jesucristo hamun pecadunchirayku payqa cordero cabra ñawpa testamento payqa makita churaykuspa umanman pecado pasaq pero Jesucristo manqa Jordan mayupi payqa nirqa ñuqapis bautizasqa kayta munani nispa Juan Bautistaqa mana payta bautizayman nirqachu pero hina kanatiya kay justicia funt'akunanpaq nispa chantapis Juan Bautistaqa makinta churaykurqa bautizarqa Jesucristuta amén chay pachapi pecado tukuy runaspata Jesucristoman yaykurqa amén chayrayku q'ayantin Juan kayma Diospaq cordero runaspaq huchanta apaspa pichaqqa hinata nirqa Juanqa munasqa runa masi Seúl llaqtamanta pecadunchisqa kunanqa Dios yaykuchin Jesucristoman ñuqanchis llakusqanchis suwakusqanchis chantapis adulterasqanchis Dios imanintaq Israelitasta qan funt'anki laynita chayqa bendecishqa kanki chantapis reino sacerdotemanta kankichis ñuqayku funt'asaqku q'alata paykuna funt'arqankuchu mana funt'ayatinkuchu chayrayku Israelqa maldecishqa karqa chantapis Babiloniaman cautivos apasqa karqanku chantapis Jeremiaspi Dios kuyarikurqa Israelitasmanta ñuqa bendecishaq paykunata ñuqa paykuna bendecishqa Jerusalempi tiyakunankupaq nirqa entonces Diosqa leyta tifrarinan karqa ñuqa Jeremías 15 chunka t'aqayniyuq 15 chunka ugniyuq t'aqayninpi 15 chunka ugniyuq chiqllayninpi nisyan Tata Dios kanillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchaypitaq Israelwan Judawan ima mosuq tratuta ruwasaq kayqa kashan mosuq tratu kaypi nisyan Israelitasman
Israel tastanerqa qankuna funta tinkichega bendecirqa kankichis Israel tastanerqanku funt asaqku nispa chantapis paykunaqa waka orota ruwakusqanku chayta paykunaqa adorasarqanku chantapis ashka runas wañurqa charayku Diosqa mosuq pactuta ruwanan karqa chay pecadumanta urqunawanchispaq chantapis nirqa mosuq pactuta ruwananta chantapis payqa nirqa quinsa chunka iskayniyuqpi chay mosuq tratoqa mana chay ñawpa tatashninkuwan ruwarqani hinachu kanqa mayk'aqchus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykunawan trato ruwasqayta mana juntarqankuchu ñuqaqa qusanku hina kasaqtiy nispa nin Tata Diosqa haqay p'unchaypi Israelwan tratota ruwasaq chay tratota chay hina kanqa leyniyta imatata kaypi nisan manaña pipis una masinta yachachanqañachu nitaq wawqintapis ninqachu Tata Diosta riqsiy nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'ankumanta kuraqninkukama ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manaña hayk'aqpis yuyakusaqchu huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa Tata Diosnincha nini Ujnika kamachiypi nisan funt'ankichis kay kamachinasta chayqa bendecishqa kankichis mana chayqa maldecishqa kankichis kay mosuq tratupi nisan ñuqa perdonasaq tukuy saqra ruwasqasninkuta pitaq perdona pecadonchista hatunmanta nichis a ver pitaq perdona pecadonchista Dios perdona Jesucristuta kachamuspa llawarninta t'akaspa cruzpi tukuy pecadonchista llimphuchan chaypi perdonan kikillantataq qankunapis sigichu pecadores kashankichis insultasankichis cruzta perdonasaq saqra ruwasqasninkuta manaña uqtawanpis yuyarikusaqchu pecadonkumanta nisa p'unchay warmiqa adulterota ruwasqa chaypi payqa taripasqa karqa chantapis chay fariseos escribas señorpaq ñawpaqa maparqanku chay ley niqtaqa chay warmi wañusqa kanan karqa rumiwan ch'anqasqa kanan karqa chantapis Jesucristo imatataq dedowan qallarirqa qillqayta hallp'api imarayku pay qillqarqa payqa yacharqa mosuq pactu Dios ruwasqanta payqa qillqasarqa hallp'api qankuna ukhupi mana pecaduyuq kaq qankuna ch'anqaychis payta nispa nirqa chay ratupi mosuq pactu qillqasqa karqa chaypi qillqasqa kasyan ñuqa perdonasaq tukuy saqra ruwasqasninkuta mana uqtawan yuyarikusaqchu nispa nisan Tata Diosqa Jesusta kachamurqa y chaynaqta pecadonchis perdonasqa kashan ñuqa perdonani saqra ruwasqasninkuta ima uqtawan yuyarikusaqchu saqra ruwasqasninkumanta kunan ñawirinchis kaypi yachachiq leymanta rikuriusan imatataq ruwasaq nisan chay maestrutaqa kaypi nisan imataq qillqasqashan leypi imaynatataq ñawirinki nisan usuna zirqa Jerusalenmanta Jerikuman chantapis levita zirqa chaynaqta sacerdote chanta samaritano chayta pasarqa payta yanaparirqa chayta ñuqanchik hawarinchik chayqa chay suwaqa salvacionta hap'inanpaq imata ruwarqa chay samaritano ñan niqta asispa payta qhawarikuspa paymanta khuyarikurqa
chantapis heridasninta hamperqa aceiteta churaykuspa y animalniman tanqaykuytawan aparqa chay qhawaripuway ñuqa kutirimuytawan pagapusqayki nirqa. Tukuy imata chay samaritano ruwarqa, chay samaritano kasan Jesucristo. Chantapis nisan chanta uq samaritanoñotaq chaynaqta risaspa qayllaykusqa chay runata rikuypataq mayta kuyasqa. Nanasqasninta hampiykuspa aceitewan vinowan ima chanta animalniman wicharichispa tamboman apasqa chaypitaq allinta hampichisqa. Kaypi imatataq ruwarqa chay runa chay suwaswa tinkuspa payqa winkusqalla kasarqa. Samaritano tukuy imata ruwarqa salvacionta mana ñuqanchischu ruwani, Jesucristo ruwana tiyan. Señor Jesucristo crucificasqa wañuspa tukuy pecadonchista chayqa tapuni llimpuchan. Amén. Qala perdonasqa kasan. Hina qillqasqa kashan Bibliapiqa. Pero Seulpi Pastor Oxpar secta nispa nisanku, disculpa wacheta nisaykichis. Ñuqa sinchita waq suyusma lluqsini campañasta ruwanaypaq Estados Unidos mazini. Chantapis tukuy suyus mazini campañasta ruwaq. Ñuqa tinkuni tawa chunka presidenteswan tukuy suyusmanta. Ñuqa paykunawan tinkuspa evangeliollamanta parlani paykunamanqa. Presidente Jonathan ganamanta primera vez tinkuni paywan chaypis chay punchaypi nirqani su excelencia nispa. Qan qhawarqankichu maypis Jesus juzgasqanta pecaduykita. Ñuqa Bibliata kicharirqani. Hinaqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku runasqa chiqan runaspa qhawasqa kanku Cristo Jesus niqta huchamanta kacharichisqa kasqanrayku. Entonces qanqa manaña pecadorchu kanki, Señor justo kanki nisasunki nispa. Chay presidenteqa chay ratupi pastor gracias nispa niwarqa pecado y perdonasqaña kasqanta nispa. Chanta payqa Diospaq ñawpaq masipun. Warmintaq chay primera dama sinchi gracias quwarqa waqladuma ñuqa lluqsispa exteriorman ashka presidenteswan pisqa chunka suqta chunka ocasionespi ima tinkuni paykunaqa kunan paqarinpipis Suatinmanta pastores Suatinmanta hamusqanku iskay karqanku paykunaqa chantapis zay kartata apachimuwasqa. Imanataq qillqasqa kasar chay karta. Ñuqa chay desatinipi chaypi yachaqkuna takiymanta chayman risqanku. P'unchay graduacionman universidadman risqanku ñuqayku takuyku allinta takirisaqku nispa nirqanku. Chay organizadoresman eventomanta nisqanku ñuqayku Coreamanta hamuyku allin takiyku música colegiomanta kayku nispa. Mana kunanqa zay hamusan mana programata tifrariykumanchu nispa ya allin kasan entonces graduacionllata qhawarisun nispa paykunaqa kasarqanku. Chantapis chay programa ruwaqkuna nirqanku chay runas chukusqaña kasanku mana ray hamuraqchu nispa entonces takiychis nispa. Chay iskay sipakusqa chaypi cancionesta paykuna takirirqanku chantapis ray chamurqa chay pacha. Chay rayqa chukuykullarqa chantapis chay rayqa graduación tukukusqanmanta chaypi chukusqa kasaspa chay sipakusta takirqanku chayta nirqanku maymanta hamunku ñuqayku Coreamanta hamuyku colegio musicamanta estudiantes kayku nispa.
chunka punchaymanta suatiniman rirqani chanta rey imanirqataq chantapis wajiarqa ministruta. A ver, averiguaychis ima horatatas pastor parchamonqa, entonces palacio apamuychis payta nispa. Mana ñuqa imatapis yacharqanichu, suatiniman charqani, chantapis munarqani tramitesta ruwaq, pero chayma usuna chimpaykamuwarqa qanchu pastor parkanki nispa. Pay niwarqa chaypi chukurikuy nispa. Salapi ministro kasan, reynin apasunaykupaq kanta nispa. Chanta rirqani reywan tinkunaypaq, y audiencia ima horasta qallarinqa, tawa chunka minutuspi qallarinqa. Presidentewan tinkun chayqa, ñuqa hunt'anay tiyan horariutaqa. Ñuqa reywan tinkuni, chantapis payta napaykurirqani, minutusllata kaspinarqani, 15 chunka minutusllata, expiación nekta payman palarirqani. Reyqa tukuy sunquwan Diospi creykusarqa, chaypi kashan pastor Pampau traductor, chayqa tapuni, payqa creerqa tukuy sunquwan, tawa chunka minutos pasqamanta niwarqa pastor uchikantawan predicariway kay palabrata nispa. 15 chunka minututawan ñuqa payman predicarqani, pastor uchikallantawan hisq'un minutusta payman predicarqani. Chay p'unchay chay perdón de pecado tatarikuspa payqa sinchi kusisqa kasarqa. Sumaq runamasi kasan ñuqawanqa, chantapis niwarqa, cartata pachimuwarqa. Chay pastor Samunku chay niqta sinchi agradecisqa kasarqa. Payqa hallp'asta quwarqa. Chunka pisqayuq akresta quwarqa hallp'ata. Chay excelenciaqa sumaq puni kashan chay monteqa phutikuni ñuqaqa mana munani chay sach'asta khuchuriyta. Nichu astawan hallp'ata quwankiman mana chay sach'asta khuchunaypaq. 15 chunka akrestawan quwarqa chaypi ruwasayku, construisayku centrota qhawayta tinkichischu chaypi ruwarisayku. Reytaqri manchay kusisqa kasarqa sapa kutisini chaypis. Quwan habitacionta chaypi presidenteslla puñunku sapachayaspa ñuqayku sinchi payqa salvación hapikusqamanta sinchi kusisqa kasarqa wawqimasis munasqas. Ñuqanita munaykichisma uqllata ñawirin Hebreos chunka tachaqa sumaq puni kasyan palabraqa Hebreos chunka taqayninpi chunka chishayniyuqpi nisan chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku mana ñuqanchik santushchu kanchik ima ruwasqanchiraykuchu mana santush kanchis mana ima allin ruwasqanchismantachu Señorqa Jesucristo cuerponta haywaspa payrayku mayllasqa kanchis pecadumanta. Sapa p'unchay sacerdotes ministrasanku chantapis sapa p'unchay ofrendasta haywasanku. Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Chaymanta ñawpaqman chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama. Imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqas runasta ruwan. Chay pacha chay warmi hamurqa waqaspa ñuqa narqani qosaykita apamuy nispa qayantinta pay qosawan hamurqa. Pay paqarinipi ña botellata licormanta uhyasqa y sinchita q'aparisarqa alcoholman. Chanta payman ñawirirqani Hebreos chunka taqayninpi chunka tawayuq chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisniman uraman churasqa
kananku kama imaraykuchus payqa ukuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta suwan. Ñuqa payta waturirqani qan santuchu kanki mana ñuqa sapa paqarimachasqa kasani. Payqa ujiq sapa p'unchay chantapis warmiqa llank'anaman siq pagapuay nispa y warmita usqhallata haywaq ripunanpaq. Payqa suyullata ujiaq ñuqa payta nirqani kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Hina nisan Bibliapi qan chiqan runa charikanki nispa mana ñuqa chiqachu runachu kani pero Bibliapi nisan chiqan runa kasqaykita nispa. Iskay chunka minutusta maqanakurqayku. Payqa chanta ripurqa perfecto kasqanta chiqan runa kasqanta nispa ripurqa. Q'ayantin botella licormanta urqullarqataq manaña ganashin karqachu ujiananpaq. Chay pachamanta pacha payqa manaña ujiarqachu. Chay runaqa licorllata ujiaq mana arrosta mikhuspa pero chay sermonta uyarispa payqa chanta ñuqa wajarqani seminariuman yaykunanpaq kunanqa seminariupi kasa kunanqa pay pastor kasa kunan warminqa sinchi kusisqa tiyan kunan paykunaqa sinchi kusipi tiyakunku chay q'ayllu t'ika chawpipi kashanku. Qankuna hina kusi kawsayta santu kawsayta qankuna santos kankichis mana santu kanayki kayta munanaykichis tiyan sinoqa Jesucristo qankuna niqta pecaduykichista q'ipirikuña payrayku qankuna llimpuchasqa kankichis chaypi crekunalla kasan chantapis qankuna santosllata kankichis. Chay runaqa mana uqtawan ujiarinchu kunanqa ministeriopi sumaq karisan payqa kuti hamurqa wasiman qhawariwaq sinchi kusipi kasarqa chay qhari warmiqa warmin sinchi kusisqa kasarqa munasqa wawqi masis kunankama ñuqanchis t'ukuyninchispi confianchis t'ukuynikichista chuqaychis kay Bibliapi palabra nisan Jesucristo wañun cruzpi tukuy pecadonchis perdonasqaña kasqanta amén. Jesus wañun pecadonchiraykunchis pecadonchis tukukapuña pecadonchis mayllasqaña kashan chaypi creyqa kayta munan Jesuspi crey. Ñuqa ashka pecadosta ruwani qankunanichu pecadores kayku nisankichis manaña pecadoroschu kanchis tukuy pecadonchisña mayllasqa kasan charayku ñuqaqa Soqta chunka wata qhipataña ñuqa pecado perdonta tarikuni chay soqta chunka watapi tukuy pachata tukuy suyusta purispa ñuqa campañasta ruwaspa rini pisillamanta ñuqa Brasilman serqani chaypi expresidentewan tinkukuni pecadomanta palariku chantapis kallantaq uji iglesia asambleas de Dios sutiyoq paykuna ñuqata waqyawarqanku chaypi iskay waranqa pastores tantakunku chay iskay waranqa pastores ñawpaqinpi hora y media phanita predicarirqani pay chay pastor presidente karqa niwarqa qusqa llank'arinanchis kayqa iglesiayki nispa chay presidente ñuqan qusqa chayta nirqa sinchi kursisqapuni kasarqayku ashka pastores perdón de pecado tatarikuspa sinchi kursisqa kasarqanku paykunaqa qusqa llank'arina niwarqanku sina chiqamanta puririspa chantapis pachaqkuna pastores hamunku ñuqaykuwan qusqa kanankupaq graciasta qoni paykunamanpis runaqa takirisan chay llawarrayku redencionta tarikuni nispa pero orasanku chaypis pecador kayku nisanku ullata ñuqa niyta munaykichisma kunanchisi kay palabraqa runa mas qankuna pecado ruwankichis ñuqas pecadota ruwarqani chay pecadorayku Jesucristo crucificasqa kan chantapis Hebreos
Hisq'on t'aqaypi chunka hukniyuq chiklayninpi nisan chanta Cristoqa hamurqa chaypi kaq aswan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq maypichis pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta hanaq pachapi chay cielopiqa mana kanchu ni ñawpaq ni kayman pay perdonawanchikña wiñaypaq kay pecaduta kunanmanta pacha manana ñuqanchis pecadores kanchis Diosqa ruwawanchis justos Hebreos chunka t'aqaypi chunka tawa chiklayninpi nisan kutik haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqas runasta ruwan chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi pay nin kay p'unchaykunapita qhipanta paykunaman kay tratota ruwasaq sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa nillanta huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa munasqa runa masi Seulmanta ñuqa qankunaman willaykichis kay evangeliota tukuypis pecaduta ruwanchis mana uqllapis kanchu mana pecado ruwaqqa pero kay castiduta q'ipirichispa Jesucristo wañurqa ch'aqatasqa cruzpi payqa tukuy castiguta pecadunchirayku hap'ikurqa chantapis Señor nisawanchis justo kankichis nispa San Lucas chunka t'aqaypi chaypiqa yachachina runalaymanta chaypi tinkurqa suwaswan tutayaykurqa chantapis lobos hamunkuman karqa q'ayantiqa tullulla chaymanta rikhurinan karqa sacerdotepis chiqata pasapurqa levitapis chiqata pasapurqa samaritano parlasan Jesucristumanta kay samaritanoqa qayllaykurqa chay runaqa imata rurqani imatapas rurqachu pero chay chanta samaritanoñataq chay niqta risaspa qayllaykuspa chay runata rikuspataq mayta khuyaqasqa nanashnintataq hampiykusqa aceitewan vinowan ima chanta animalman wicharichispa tamboman apaspa chaypitaq allinta hampichisqa kay allin kaq samaritanolla paytaqa yanapasqa charayku Jesucristoqa pecadunchirayku crucificasqarqa chayqa tapuni payqa perdonawanchis pecadunchista ñuqa huch'uy kasaspa iglesiaman risaspa presbiteriana iglesiaman risaspa paykuna yachachiwarqanku pecaduyuq kasqayta chunka isq'uniyuq watayuq ñuqaqa entiendita atirqani Jesucristo mayllasqantaña pecaduyta ñuqa quererqani chaypi chay p'unchaymanta ñuqa evangelio niqta tiyakuni sapa neqman sini sapa suyuman sini kunanqa ñuqa sumaq resisqa kani Estados Unidospi chantapis sapa kuti cantata Navidad ruwayku chaypi hamunku chayma kinsa waranqa pisqa waranqa hina runas chantapis pastores hamunku qanchis horasta cantata ruwayku ñuqata paykunata ni iskay hora ñawpaqta hamuychis nispa chay pastores sinchi kusisqa kasanku chanta paykunaman suq hamburguesata haywayku sinchi kusisqa kasanku allin kaq asientota haywayku kanpis chanta amigosniyku tiyan pastores sinchi qaylla ñuqaykuman kashan paykunaqa chanta Estados Unidosman riyku campañasta ashka iglesiaspi ruwayku chayqa tapuni ñuqaqa mañarikuspa kay niqta kay runa masi Seulmanta ñuqa munani niyta uqta qankunaman mana ch'awkiyasqa kaychis qankunaqa Jesucristoqa qankuna niqta wañun yawarninta t'akaspa chay Jesucristo chawan pecaduykichista limpu huchan mana payqa fracasanchu
Chayllata qankuna creenaykichis tiyan pecadores kaykuninkichis mana imatapis qhawanaykichis tiyan pesca Jesuswanqa. Jesuspa qhasipaqcha wañuynin kanman. Qankuna insultasankichismancha chay nispa Jesustaqa. Qankuna nisanki sigichuninkichis pecadores kaykunispa mana Jesucristo llawarinrayku tukuy pecaduykichis perdonasqaña kasan. Q'ayastawan ñawirisun kunanchisi Jesuspaq llawarnin perdonaña pecadunchista. Chayrayku Dios manaña yuyakunchu pecadunchismanta. Perdonaña pecaduykichista qankuna chayrayku manaña yuyakunchu pecaduykichismanta. Perdonaña tukuy pecaduykichista chayrayku manaña yuyakunchu pecaduykichismanta. Qankunaqa khuyay runa sina karqankichis. Payqa nisasunkichis wajisasunkichis. Qankuna rinaykichikpaq pecaduykichisqa perdonasqaña. Pecaduykichisqa perdonasqaña. Manaña yuyakunchu uqtawan pecaduykichismantaqa. Manaña yuyakunchu pecaduykichismantaqa. Qankuna chaypi crenkichishu? Runamasis qankuna crenkichis kay chayqa sinchita puni kusirikun Jesucristoqa chay ratumanta pacha Diosqa qankunawan kusqa kasan. Ñuqa sinchi qhati kachasqa karqani ashka runa secta kasqayta nisanku pero Diospaq yanapayninwan chay COVID tiempopipis sermonqa 15 pacha suqta chunka neqpi uyarinku sermonita kunan Estados Unidospi phisqa chunka canalespi transmitisanku sermonita sapa semana ashka canalespi mana ñuqayku chayman paganaykuchu tiyan chay canal CTNpips chantapis ñuqa riqsisqaña kani Coreapi secta kan kasqayta nisanku mana chay importawanchu sinoqa Dios justificawan waqemasis t'aqaychis tukuynikichista Jesucristo llawarninrayku payqa ruan pecaduykichis limpuchasqa kasqanta tukuy riqpi Bibliapi nisan chayta ñuqa chay p'unchaymanta pacha perdón pecaduta tarisqaymanta pacha Dios ñuqawan puni kasan y bendecishqa kawsayta tiyakuni wawaypis Nueva Yorkpi ministeriota ruasan wawaypis conductora kashan kay coro graciasmanta warmipis wayk'un y ñuqari sinchi kusi kawsayta tiyakuni sinchi agradecishqa kasani chantapis waqsiyusma lluqsini sapa kuti kay palabrata rimarini chaypis chantapis chunka waranqa pusaq waranqa tukuy cambiarsanku kunanqa kay t'ukuynikichista pecadores kasqaykichista tifrarinkichishña justo kasqaykichisman ima watuynikichis kanpis chayqa kaypi tiyan pastores charayku qankuna sunquykichista kicharichis paykunaman kunanchisi kaykama uqchaqapuni kashan Bibliaqa mana llullakunchu Jesucristo nin pecadunchis perdonasqaña kasqanta qankuna sinchi kusisqa kankichis ñuqa sinchi kusi kawsaypi tiyakusani chayrayku qankuna Diosta munakunkichis chayqa Señor niqta qankuna munani ñuqa kay evangeliota anuncianaykichista kunan orasunchis Tata Dios Santo agradeceyku ñuqayku ni imatapis ruraykuchu pecadullata rurayku kuchiskayku chantapis Jesucristo amorqa
Chantap saqawayku hasta wan yuras imanta. Kuna manaña pecadores chukayku. Perdonawayku. Tukunachisi tukuy pecado tamayayku tukuy wirsayku kay palabra chayqa mana supaywan ch'akuyasqa kanaykupaq Jesucristo llawarin pecadorkuta perdonawayku justo kasqaykuta tukuy sunquwan Señorta sirvikuspa tiyakuy munaykuyku kay pachapi Señor Coreapi ashkhas tiyan Jesucristo perdonawasqaykuña pero paykuna siguen nisanku pecadores kasqankuta pero chantapis kayta entiendes papaykunaqa tukuy sunquwan sirvichunku Señorta Espíritu Santo ykwan achi y Dios ñuqaykuwan kasan ñuqaykuwan kaspa kawsakuyta munakuyku bendecishqa kawsayta gracias qoyku y Jesuspaq sutinpi orakuyku amén gracias qoykichu runamasis ñuqayku sapa p'unchay predicasasqayku tukuymata willasqayku Pachi My soul